Normala kenyam biya kamal kano online TV channel and mandu ni shankos nyam ya no rice no gwasame biya rwanti ti biya keling kata dan shibin keke gwa lok dakring ma cha che George no netin konti yar kamala latok e kume self ke me yadi biya rajen chala te Gabriel Dovlam biya jedin ka gen report me a very important ko ngai konti dia la kon lakke self ke me yadi no Shaka kume spela yuka yu kanetin kon toko kor kanete kon toko kor kanetin kon tilane self ke me yadit ka jari pon brother palping ko bitin dial to bikaling ka do dan en beken keja biya kamal gwasme biya more information katin kon lat krodian biya kaling gwada dan en cha gad sha ka lutin rawi ke juba ngai kon dial no ne de kon lo ka kanetin kon ngai mendan en le road ke me ti to kre which ka juba before kan kon nasir kan network no ka ngane yar kamal to ki ngum choda lat biya jelin ka mandana chalat gwasme gor jenri run palping geleng de ko very important message long ka do dan en chalat kije ki do dan cha ne kon chalat kije abari pon ban jelin kel ka do dan de kon linga je ko Are wiki juba cha George no ka jen shang an lokani Dr. Machar kan ji kware she Lieutenant General Gabriel Doblam cha right ka cha roda jech ko baroda defense ka be kuma spela yo be defense gwada nan tik jetin shekan all the charges shega denied sheka dan cha chengni je ka kela do chi to enon ajani an kure dan to kor di altiti token ne ku kuma self ke me yadi a shimwa connecting kontela GSP layo a chala da George longwa da dan tiki jetin anona a katin je kwingping gwa da me ko tiken ke evident ki ti joy ke long che jo che to a ka chana te galar man dan le haroda ko ngai ke jene diala no kuma self ke me yadi te to ngwan long ti yera ne ke to logo no jen ba ka ngach Lieutenant General Gabriel Doblam gwadan tiki jetin ke special court wiki juba ke jailat charoda gang ka kwi kore dana chituo ka teke di chalat tuku kone ninga tama shela do ne manana cha chengne ka kaje ajene chituo ka kwi kore dana chituo ka nasir gwade chala do chikume spilayo chikurin matkel ke Nuer wai army yala do ne me chi tok ne men air catch tara kelu siasa ki tara kelu ambe ne ko kum salpe ke me yadit gor kono bugane jago bane gujilane ti jakwi mon ka kanetin kon tilan mishir kana mo ka testimony manana chi tup rei wichin binemi she deny la responsibility dan chala do chala she denied already ajana Telenek we did not plant again kakane authorize no te kurm de to ka tele order miki ne to pano e kume SSP dia betre you can answer ma kaje again na mon che chuon kane kon la tele miki ne lat ba te ka jom jalat gwaseme jala do ne again before the fighting a kan kur kana to again SSP dia soldier cha kanang ka crucial ke bu bridge ka chang ka jen pai ke ron kin dangro jen dangro de dich me chaga nan ka bu bridge mo ki Equatoria jojo jinodi chikume selpe ke mi yadi di kan kuma spele ayo jogo no nena ka jen pai ke ron kin dangro jen dangro de dich no woje de ni kun chika spele ayo chikan spele ayo for chikan jogo no leave within 12 hours chika kuma spele ayo come 12 hour korodin Tani dangwero mo te chi ajen bune yan match ti Lieutenant General Gabriel Doblam che jilok che ga jogo no nena ajene local SPLIO commander shukare ko shukanto kam kana ni kuma kirme yadi de ni SSP dia shukan ga jogo no nena mo jene ke more time ane mirach ke senior leader ko ane right ke senior leadership yob decision nana chala deken bune kulun nongje ti Doblam pe jomo che jito kama je kuma selbe ke me yadit ano deken dega mo ke tam ku kan communicate keje amen mi che decision je bara de ko kulje ajenen wena mo chu kuma selbe ke me yadit
chu ken den medini jen long chu ken deployed take a military officer den me chala dan wenmo ajena kan informed kamilat ka dor by the way laran la je informed by jugo team le ro the team we ajeni kana informed ko jen aquarium dit ajena kana informed in advance and no take a day SSPDM naka kaka agreement da ne chata nyinu ne mite mi chora lat no ba yes pilayo ba ke inform ko bi yes pilayo ban bi kan kum sel kim yad bi kan inform ke testimony de man chalat ke jodan ci birar ke je ajani chu right kan chief of defense force chu right kan chief of defense force ko jen gora clarification gora jen ba man dan le rode ba je lare ngum tuo ki ngum le rode ajani gor jen o de lara chu gorno ba right ke ba right ka kwar konti la kwar jani tende kelke self kim yadit special chief of defense force e wude shalke general folna yo gorno bu right kan general folna ko bajil harmadan le roda ajen responde cha kame ajen respond mi chorlo jela do nene chawar ganyo mo gwareje cha jono meladiene a violation of ceasefire agreement e cha tan koron kin dangra wi wal badak joke kume self kim yadit ne te kon te cha ko deploy wen mon ajen ga kore ti do lam che nyola do nene ajeni show additional government troop try nyo mo kwa deploy ke area gwada dana tigatin kam chale bo bridge ci Gabriel Doblam te right tela do nena ta en cha cheng ko ke ta dan le rode ngach kum self ke mane yadit ngaje man dan lede ajenen gwada money me cha force den cha deploy ajeni shunei de ne ko shunei ko wuch SPLIO force to akawich kabu bridge ko lokan kor to avoid fighting kan wuch ne ro ne kuma ne wuch jine de ne wuch jine ga nyo mun nan ne ka gwada den to another location ajenen ne ke jen gwasa mo chu kor chu to gwada an shiga wetan cha lo gor akuma SSPD wena mo chu kor chu to ajenen point kor mo chetene ka 1 week ni de ne SPLIO ke de ni SSPD ajene both side kuma kirmi yadi da mena kuma SPLIO chicken dia chuch ya take a list ya take jibon ton wan ka ja take military requirement ke kwak de ni dire kon la torbiyele men mi dit te cha destroy ke cha yar ke ci badan rai kuruma ajene ka kore ka jodan chalat gwaseme ajene shu kurchu nyoko mudaka pin chu dak pin ko to ga jen paikel ronkin dangro de ka paikel akan ko nasir kan network jen mi kor mo to gwada danan la da jeji loktin ajen shu kurchu wen ka dor chal ka yambio ka wawrot akan di unimis kan sid sam ala ceasefire monitoring body akan ko de involve ko de kan tension de kan kula kapchung ke de ga dubbe kan kula so to reality can this terminal challenge gwadme e doblam lat kam ko lana kan de konti ka code so ne de konti gare kan ngane kan tin konti la kume self care mayardit ko jeni ci ga warga na gor ka jen violation cha no but still te kan chakalet madan le roda so eno ba na ba ka look amu kana go na wal babu goran tama gwadan cha ngajinu cha kuma SPLIO cha je yar in the state chika kuma SPLIO chikan obel ke medan chi to ganasir gwada mani che burach and doblam ka kwi nasir incident chi to koredan ko belkeje eno tigititin angu kani ata kan je kapchongo angu kani de nyin nuore ke nuor wai ami kan ka kapchongo ka wodien ka o biken base SSPD biken awo dak jela do nene ajene SPLIO command ke de ne SPLIO teleka na kame dane lad rode kam SSPDF kan nuor wai ami ajene tel ne tipten so kujemo chako debel medan kore chi kontuo ke 2024 tune de ni kode chuk 750 tune ke deployed
mechi Nuer wai am shikin kan ne tin konti la dinya SSPDF tu ne dini ko lat kam dien cho akor mo cho ja kapcho en kor jo ka me jibu tuoga ejene tele ko la ngaitin tele ko le titin tele ko connection keja en wenamo mi che rajo kache poni ga dial chekalat yene de konti karek chekalat especially the content la dini SSPDF ko ne content goru jeno de ken gotin te position ni ke wata content tinde aspela yutin they can destroy kan dial so chaga jogo no ka yente kare kono ko several time ke yen chi peace chi violator la megiene neng ne ye but still kon lene nim shala self defense wenamo chela no tele ke tikime dana chi to ganasa e kuumɛ SSPDF ga ko kana hali Guadamo, United County lat ke look, kajen special code money, you kala no ba look by your makap jojo. You don't tell me ban and leave them down about lat, kakor wasen be. Name, again and down and le rode, they which could you ba guadan look at that much chartin can a bond a kick and a team there. Night con yale and no baran by you look, did you look a talk, could you look a cut. But in reality, George no self became mayardit. Nyanga diala kon lade daga no kuumɛ spela ayo ke gon jeno ban war baga nakadar so jen mateka kan diala titi tilat ke wida kuma chara jen kudu diala kama wadan tam ne yene men arama to koranga e kuumɛ SSPDF ke 2024 abene ke 2025 ku ina linga tam abene ke jen 2026 mene gorga no de kan ere andi ala kontinu dia spela ayo tin they can get destroyed siane no kokane to one ke yo ti ay ne to one but still kuumɛ spela ayo che Teten bum ko ngai kamandan en latke en so Sudan ne de kon bi jaka go e kuumɛ spele ayo pin doctrine macha for more information and keep on checking the channel so be more information ne ga no ngwa yatema